Ишгалжилер Горловка ве Зайцева юнелешінде біраз илерелеп болды. Украина арбелері душманға Кадыма ве Пински жеварында мұнасеп қаршылық көстере. Бұны баштапта білдірділер. Рашистлерінің Краматорск юнелешінде ұжымы муафақиетке оғрамады. Украина арбелері рашистлеріні кері қайтмаға мечбур етті. Славянск юнелешінде яңа ұжымге кечме кечун ишгалжилер техника ве яңа келген арбелерінен теменлене. Ишгалжилер чоқ ғайыпқа оғыраған Донецк юнелешінде Украина арбелері позицияларını йоқ етме кечун авиация қоллана. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку. Донецк вилаятында ишгалжилер бар селясынен атешача. Анда ишгалжилер яқылған топырақ тактикасына сечті. Реактив системаларынан рашистлер Славянск, Бахмут ве Солидарны ұжым етті. Курахове ве Краматорск ракеталарынан урылды. Тек бүгін руслар шеріні 11 ракетанен ұжым етті. Чықарылған кадрларда виран етілген евлерні. Душман ракеталары патламасы нәтижесінде қалған чықырларны ве тамырларынан сұбырылған тереклеріні көрмек мүмкін. Ракета қалымтылары йыллар бойы ята. Донецк вилаятының базы бір мескен ерлерінде енді сақ қалған евлер йоқ. Шымды вилаятте мечбури тахлие девам ете. З моменту оголошення обов'язкової евакуації більше 4 тисяч виїхали міста Кропивницького з чітким розумінням по маршруту руху і умов, в яких вони будуть перебувати. Так само коли це створено главного хабу Донецької обласної військової адміністрації, де працівники вирішенню їх першочергових нагальних проблемних питань. Екі айлы қапыз Ахмеджетнің ишгалжилер махкемесі августның 11-інде жұма ақшамы күні Жанкой шеері ве Жанкой районында тұтылған қырым татарларға сыңырлану тедбіріні белгіледі. Олар тұтылғанындан сон ФСБ изоляторында кечіледі. Бүгін сөзде махкеме топлашулары қапалы режимде кечірілді. Тұтылғанларының яқынлары ве журналистлеріні салонға кечірмеділер. Азбарда топлашқан жемаатны полис хадимлері есе құлмаға тұрышты. 6 қырым татарыны Хизбут Тахрир фырқасына алақасы бар деп террористік тешкілят құрмасы ве террористік тешкілят азасы олмасында шеклейлер. 65 яшында олған Сетия Аббозов бұл тешкілят азаларының топлашуына қатнашқаныны танып, анда тек дини мевзулар музахире етіле деді. Амма біревге қаршы танықлық бермейжем деген. Ишгалжилер оны евапсынде қалдырды. Қалғанлары ең азындан октябрінің 10-на қадар СИЗОда тұтылacak. Мы видим, что людей за соблюдение тяжких ярлыках, как терроризм, и вот в итоге мы видим вот такие вот задержания, обыски, которые проходят на частных домовладениях в 4 часа утра, да, доставляя людям действительно страх для их детей. Это до конца жизни непоправимый след от этого страха. Ломают психику их родных, матерей, престарелых, стариков. Это все, я считаю, как является таким вот актом устрашения, актом запугивания, где целью ставится заставить наш народ, заставить людей, которые соблюдают свою религию, быть вот таким вот отдаленным от религии, быть отдаленным от проблем общества.
Августнан 11-де саба саат 4-те ишгалжы көветчілер Жанкой шеері ве Жанкой районында яшыған қырым татарларының евлерінде тентулер кечірді. Нетижеде 6 кіші Энвер Крош, Вилен Темирьянов, Сетия Аббозов, Мурат Мустафаев, Эдем Бекиров, Ринат Алиев тұтылдылар. Бір чоқынан евіне тентув кечірілген вақыт ишгалжылер язақ етілген китаплар кетіріп ташлады. Энвер Крош тұтылған сон 6 ишгалжы көветчілерінен берабер Газель арабасында алып кетілді. Ақшаму адвокатнен көрішкен вақыт тариф еткеніне көре, о телефонны блокировкадан шығармасы үшін оны машинада ел бойы азапларға чектіріп көтеклегенлері. Пока его везли от дома, где проходил обыск, до Федеральной службы безопасности, в «Газели», где находились 6 вооруженных лиц в масках, у него пытались выбить его пароль от телефона, но причем этот телефон оказался почему-то у этих силовых сотрудников, как я понимаю, обеспечивающих там силовую поддержку, в руках, но во время обыска этот телефон был запечатан, опечатан, изъят, но почему-то вот в «Газели» он у них оказался в руках у этих сотрудников, и они прикладывали ему к пальцам, надеясь, что он там через Touch ID откроется. При этом они его положили на пол, заламывали руки, об этом я вчера подробно рассказал, били, у него до сих пор есть ссадины на голове, гематома, шишка на глазу, там порезы на руках от наручников, вот, и так далее. Пытались вот так вот таким образом выбить, да, у него, значит, пароль от этого телефона. Вот, это при допросе вчера Энвер все заявил, это все легло в протокол, по этому поводу военно-следственный комитет обязан провести соответствующую проверку. Қырым татарлар Түркиеде девамлы қалмақ үшін рұқсет ала біле. Августнан башындан Түркиенің миграцион қызметі Украинаның тамыр халық темсілжілеріне шәйәдетнамелері бері башлады. Бұны Анадолу агентлігі хабер ете. Түркия Қырым татарларына түрк тамырлары олған сойдаш халық оларақ таны. Бөле статус ақызға түрклері, уйғурлар, Бұлғаристан ве Юнанистанда яшаған түрклерге беріле. Түркия қанунларына көре Түркиеде девамлы яшыма рұқсетіні мемлекетте 8 ел девамында яшаған шетел ватандашлары алып ола. Қырым татарлар бұл қадар вақыт беклемек керекмей. Бөле статусны алмаға істегенлер кереклі весиқаларнен Түркияның регионал миграцион қызметлеріне мұражат ете біле. Даянарық ве еңерік Львивте рынок мейданында Украина арбилері yok etken Рус арби техникасының сергісі açıldı. Бұтты 72 танкы мартының 31-інде Киев вилаятының Дмитриевка қасабасы янында олып кечкен ұрышта yok etілді. Сергіде Киев вилаятында yok etілген М100С адлы артиллерия тәртібаты. Украина артиллерия жылары Буча шиыры жыварында патлатқан Озы Юрер гвоздика артиллерия системасы. Чернигов вилаятында yok etілген Бук реактив системасы ве танкларға қаршы штурм ракета системасы. Экспонатлар арасында ишгалжылер Украин шерілеріні ұжым еткен ракета қалымтылары да бар. Львивге кетірілмезден евел бұл сергі Авропа шерілерінде тақдим етілді. Сергі тешкілячылары қайдеткеніне көре, Дүния Украинаның құветлі ордысы, озына Дүнияның екінші ордысы деп адландырған Русия ордысына еңе білгенні көстермелідір. Ми маємо можливість дійсно радіти тим успіхам, які сьогодні є у нас від наших військових, від наших службовців, від офіцерів, які допомагають нам наближатись до омріяної перемоги. Від імені Міністерства внутрішніх справ, від імені міністра Монастирського хочу запевнити, що з нашого боку, зі свого боку, ми робимо все задля того, щоб перемога наступила якомога швидше.